yo Paidbah. Ni bagi Paidbah beli kim kilong kiai. Ki Paidbah kisno begitot. Ki Paidbah kisno betilong ke bang donbor. Ki Paidbah tidak ada jingting. Ki Paidbah tidak ada jingrit bensin. Kisno kutlah. Dan Jingkyrshan malah nilai begitu si Ki Paidbah. Menongko Ki Paidbah baik jongi. Kenal ni im hari sensyar Paidbah. Kamu ayu hari ong dari sensyar Paidbah. Kamu Paidbah usensyar. Paidbah usensyar kata dari sensyar Paidbah. Ngiton yang kata kapor Paidbah. Paidbah hari sensyar ulang halodo. Bahawa dia Constitution Jogor India lah pergiang lelilah adot kemudian waktu hari ada kerteng Jogor Paidbah. Ada tur, ada por, kejauh Paidbah. Paidbah hukum Thui. Nama kata lawan ini puri yang preamble jang Constitution jang dari India hantar Hinshai. Ke preamble kaum we the people of India. Kamu mengi unang syang Paidbah jang dari India. Having some lovely result menilai bagi priang yang ini keriti Hinshai. Ini mana barang kapor dan priang. Mari kita kata untuk Ki Paidbah kata kita Hinshai Paidbah kepada kuat bamangi nangi syakmat. Ki Paidbah long jang Mawsynram constituency. Ai berisiut naduk mendagasi bagi im hari Hinshai Paidbah. Bahabangi on ke Hinshai Paidbah. They mangi Paidbah ubalong Hinshai. They mangi ubatung rambah syong. They mangi ubatung MDC, they mangi ubatung MLA, they mangi ubatung MP. Ki Paidbah, andam uno ubril, uwala bansyuan, hangi apo yo Mawsynram, menangko Ki Paidbah Mawsynram, lalu mentagasi yaladeru MLA Jongpi, dan balak melek kumpa, lalu Paidbah unjit. Mari kita Paidbah ubatung, kita UNP. Uai unil MLA, uai unil MDC, uai unil Rambasyong, kini tangki syakri jong Paidbah. Kata jingot kemeningkong kemenakwa, bagai bantan hati Paidbah nongsyong hari negeri kebetulan kesini. Tekuni Paidbah, habangi isdang, balik syaki Paidbah, balong menyetu menjelaskan yang ini ke parti. Badan itu ia tahu peluang ini bagi saya yang parti. Oh dan Simun tiba pepo yang ini bagi peluang kamkai. Ya ta kajingkut jimut kajmi. Ini ciri Paidbah ini po bagi saya yang polis of the people party. Ia tahu peluang ini bagi saya yang parti. Nama ini ia durkmat jong Paidbah. Ni durkmat kebalik orang jong kejet beliau. Ni durkmat kebalik orang jadi konsoma. Ni durkmat kebalik jingkemen jong kejet beliau. Ni ada jingot kejet perkat jong Paidbah. Kedak dari jing linga, kejing pisa, kejing duka mesin, kejing kadum ada jingot kejet perkat nangka, kejing rit mesin. Dengan kita jauh Ki Paidbah, mungkin riang kita dongnya kita jingkit kelit. Nilai syong, nilai kenduk, nilai pil, nilai tai, nilai keren, bak nilai persyang berwat ikilah kelinci, nilai kuno ingin yokan wengro ingin jidit kebakia, naga jiut jibhat jidit Paidbah, nilai kuno ingin wengro ingin jing setting, ingin jing artin, ada jingin jidit Paidbah, naga kata lesai kali sisni. Apa Ki Paidbah kipai syara woi kapal. Apa Ki Paidbah kipai syara yok kam yok jam. Apa Ki Paidbah kipai syara kai ke pateng. Apa Ki Paidbah kipai syara kamai ke kaji. Apa Ki Paidbah kipai syara syong syan. Jadi mari lapor Ki Paidbah ngelai kendu ang tang sisin, ang tang dagi sini, ang tang dagi benai. Ngelai lapalat senami ngelai syong, ngelai tel, ngelai tai, ngelai kren. Bakal tanggawi dan linti kemengiyi, bakal tanggawi datang ke Hinshai ke Khara ke Makhluk ke Ki Paidbah. Ubalik Yesus Allah korok yang boleh betul. Jurang ubalik kami kencat yang boleh betul korok. Baru bentar PBB UVPP. Dalam hal kata kalau kami menghidupkan kalau bagi Paidbah
party kubri shimone nama bi ada ka jumprang ka bangidon batang yang tak syukur yo Paidbah nanta dengkam benta bangat lagi jingsha pentami pa benta nanyo epi pet yang dikumor tipun jat dikumor don arjat dikumor kong di Paidbah kiba binyui hari ni gesni gitu kata don dikumor kiba keren ni jingsha kiba ya tu yo Paidbah ya jingsha don dikumor kiba ya lampagala yo Paidbah nama kita long kiba start ban pisha don dikumor berpeli kenang dari diseng san partai kepada negara sorkar don dikumor jong ke sorkar kiba kuat banyalam bakla yo Paidbah o ki persyang banyalam bakla yang jingkran ke jui ke bani persyai yo Paidbah o ki penhe ki tau ki penjong susu ban penkumar yo Paidbah yang aki orang kuno itu abdan lagi semua lupai anda kena meeting ke penungkam buat Paidbah kahikai Paidbah apat bambam pisah ngam juhikai Paidbah bambam pisah lengong Paidbah mau benar Paidbah mau Paidbah wajib pan pisah for election kalau kenal ada dong ai pisah ye pi ke for election dan kenal banong kurei shibon kamu dapat tahu Prah mo tahu kata kata ni jikai pan pisah nada orang kurei shibon mereka pun tahu Prah dalam kai kata dalam election nanong Rhem nanong siam antar lai dalam election Paidbah nanong Rhem nong habang alet ningkong bagi election nanong Rhem Paidbah nak kuat apapun alat dengan banong emri jongki teman tengah mai kiamo na tengah mai pisah ho na tengah kawai kawai mahi kita tak harus berpor umproni dumai wali election ka kia wong amai pisah wong amai election itu apa ke VPP kalau ai jingken kita di political pundit lani kita di briu kita tweet agar berpensiun mungkin yang jiman ke election kiong VPP kan job iwi lani zero kata ini jingken ke ibu one lani zero kinjo SCC lani kila benjok la benjok ubah arden lani kumno ubah arden lani no kata ini jingken ke jingkia kalau kita ai kita lagi seng-seng partai kita di political pundit kita di election expert hari ini election kemudian jayu candidate ke partai bawa kue pada job ke voice of the people sangat kiamali candidate nangkaru kini kiwai di parti kin pensiono ingin saya pekai kyo oh di job mentah sangat ingin saya pekai kat Jingkyrshan kat ne harga politik krem pisah harga politik krem kiat harga politik krem kawai krem dawai oh ingin saya pekai kat Jingkyrshan mereka berani kisni kat VPP kanang kan kat VPP kanang yok bor kat VPP kanang yok Jingkyrshan yang no Paidbah balik ke VPP yok jingit no Paidbah balik ke VPP yok Jingkyrshan yang no Paidbah balik ke jadul ke Paidbah the voice of the people party nama mereka kebangga keren ila persian ban pendat hadir election nama ni ong the voice of the people party kandai tang sing ban shuel election ke election ani kadai tang shisin samsunam ngayin don hasyinter jong Paidbah kat ba Paidbah udang syariah bakat bagi dan ban hakam syariah Paidbah Matema kata pilai bagi voice of the people party kakren bakara shimun teliti mat apa assembly bagi tawa yang ni sorga bagi berpentumai yang ada batungkam terlalu wain ni mat jin keluar di jeni kalau kita keluar yo Paidbah rapor bagi election ndai tang VPP ko di Paidbah bagi jana kita keluar kalau menuing ye kita dijingkit ke bakia naga jimut ke jepakat tibala saisi naga jingkermen ye ke jadriu tibala saisi naga jingkermen ye di konsala ke jadriu ka imma paling ke jingdo jingkermen ko Paidbah mensuangin jukam yasnokat
bahkan jelai kini ke jing dekat jumor lagi jim bagi beriu kisni hapdeng ngajak benriu pasti oh jura kuwe hangno bak ngim juye tu kanaru ngim juye penpur ya ka bakum ka da kala ka bangin slow tenat ka bangin slow ka da kala ka bangin dei bandi pur than kamang ka kuor ka bade ya ka jat riu bangin pur la da jon ubriu ubat khat jiworno ya la ka jong ka jim ngai mentala jelai kikam penyak ya ladi la jelai kita ki jing khat jibor ladi balai nama ka jing do jingmen ka klan hadu kata-kata hari isi je bangin ngala snopia yang ni benta ngala bu yang jingli apa assembly negeri ngala kuaman ket hadu kat nomor ti priu ke khat jubor yela ka jong jim hangni ya jela gaji tang hata shipo snem ngala kuaman ket naru snem arajar khaksau hadu snem arajar arbusau baka sorga ka ke jiba baladon palakhat pras pamut kibriu palakhat pras pamut naga jatuh khasi naga ni hangni jelar ni riu it ekji haga ngin jupoi perkhat bahkan jelai kata gaji khat jubor yala ga jong gaji ko ki patba himot ka suk komisin jui bagi sipet ka ni ke jilong ke jimang ki jija himot ka suk komisin ji bagi set kilo ki diskoram kum ki riu ki ni gaji ke kre denmar ka trabau yala raikot banseng yala voice of the people party Banseng is the voice of the People's Party. Nama boleh, ni snow tu, ni snow, ni sur, kajong Paidbah. Itu dia kajing terang kajong Paidbah. Kiskor kajing ki snow, ni kajing oat, ni kajing yam. Kiskor kajing ki snow, ni kajing linear, jadi pun sama kajing. Kikmat kajing ki bombet, ki bombiang, hari ni ri, sampai kajing. Denmar kata tahu. Banseng yang ni party but ila I think the voice of the people party ka pumut ka sur ko jo Paidbah pinya snow bagaimana thang bangi dan tung kinangram ni pini yang the voice of the people party halo di nongrim yo scam bahkan nongrim ka balingkong korong ka sinsha ka khala ka bakut kamut amgan jaga ya ka bangsa ha ka voice of the people party ka po kamata bangi kinangram jo ka voice of the people party ini pertajam ini rakyat menteri bagi perdana dan komisi ini wishlek mulai Prah Iway, Paidbah, tulis. Sashisin, Prah. Ben berkuyapi, Iway, Paidbah, kublai semua.